Karavan fijakeroh zo tamburašami, ktorý na 17 hodin ruši spred hotela Novi Sad, bude ísť po horodských ulicoch po centar horodu, plošču Ošljebodzenja, označi počatok tohoročného druženja najljepših tamburovih orkestroh u Švece. U zmahateljskej konkurenciji na 8. Tamburka festu nastupja 11 tamburovo orkestri zu 7 državoh: Serbija, Mađarska, Horvatska, Makedonija, Slovenija, Avstrija i Bosna i Hercegovina. Gosti u revijalni i časci programi budu Zvonko Bogdan, Željko Bebek i Željko Samarčić. Organizatore za sobotu najavljuju okremnu atrakciju, nastup ansamblu mladih virtuozoh, orkestru narodnih instrumentov Rusiji NP Osipov i členoh Moskovskiej filharmoniji za vokalnu solistku Dašu Kupcovu. U Ramikoh Tamburka festu Nješka bude otrimani i drugi kongres Švetovej tamburaškej organizaciji, u čijih Ramikoh bude otrimani i naukovi shod z oblasti etnomuzikologiji z internacionalnim učestvovanjem.